su strna žita u opasnosti. On dolazi da ih zaštiti. Temeljno suzbija i najopasnije korove, palamidu i prilepaču. Vaš vitez, Lancelot. Doktore Zdravko, pa gde si čoveče? Ženi pričam da sam u kafani, švalerki da sam kod žene, a ja celu noć kombajniram KVS hibride. Šta? Nova generacija? Pa ja jedino da se razvedem ili švalerku da ostavim. KVS. Sejemo budućnost od 1856. Dobra setva za uspešan život. Evo tandema da korova nema. Chief Max se u pohod sprema. U jednom pakovanju svako je čuo. Chief i Nikogan su idealan duo. Prskanje jedno dovoljno je vredno da se herbicidi zalepe iz prve i da od korova ne bude ni mrve. Kukuruzi se korova ne boje kad u Chief Maxu zajedno stoje Chief i Nikogan. Jedina potrebna linija odbrane kukuruza, Chief Max. Jer zemlja ne može sama Adama. Provereno, pristupačno, pouzdano. NS 6140, NS 6102, NSM. Mont Plus Terbis. Za nesmetan početak. Bez konkurencije u usevu kukuruza. Nesmetan početak je osnova uspeha. Mont Plus Terbis. Agromarket. Nova kompanija Corteva sa svojim dobro poznatim brendovima. Otkrite široku paletu Pionir hibrida. Iskoristite snagu Pionir hibrida i ostvarite stabilne i visoke prinose. Maksimalna sigurnost i profit u svim vremenskim uslovima. Pionir. Kompanija Corteva još preporučuje herbicide Principal Plus, Mustang i Arigo. Mont i Terbis. Za uspešan start kukuruza. Agromarket. Nama veruju. Kamix je stigao. Herbicid u kome proizvođači kukuruza oduvek maštaju. Moć dve izuzetne aktivne materije za sigurnost u ranom suzbijanju korova. Syngentino jedinstveno rešenje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova posle setve, a pre nicanja ili nakon nicanja do trećeg lista kukuruza. Širok spektar i odlična kontrola korova uz izuzetnu selektivnost. Kamix, novo rešenje za čistu njivu od samog početka. Syngenta. Sa naših oranica naše žito. Sa naših farmi najkvalitetnije meso. Tradicija proizvodnje tajne naših predaka. Kvalitet i ukus za sva vremena. Kotlenik Promet, Lađevci. Adresa dobrog mesa. Provereno, pristupačno, pouzdano. NS 640 Ultra, NS 3/4 Ultra, NSM. Slavoles, tečno organsko đubrivo, povećava klijevo semena, snagu nicanja, masu zrna i prinos. Ja nikada ovako neću porasti, nikada! Slavoles proizvodi Agrunik. Efikasno protiv monilije i venturije. Koristi se Horus. Od kad koristim ovaj preparat, nema venturije. Zaštiti dobro i stata. Odlično delovanje na niskim temperaturama. Plodovi su izvanrednog kvaliteta. Horus Syngenta. Poštovani gledalci, dobro večer. Danas je 1. april i negde je moja namjera bila da se malo našalim sa vama, ali je situacija previše ozbiljna da bi se zaista šalila, bar na način onako kako sam ja zamislila. A to su neke subvencije, neka pomeranja vlade, države, ministarstva poljoprivrede. Bilo bi lepo ako bi potrajalo, ali nažalost trajanja nema. Ono što se definitivno zna, vidjet ćete i čućete u vestima, jeste da je Skupština Srbije usvojila izmene zakona o saobraćaju po kome će ostati stare registracije, ali tehnički pregled i dalje ostaje na snazi. Što znači da ćete i dalje imati problem. U suštini, ono što se definitivno zna da tehnički pregledi nisu baš previše raspoloženi za tu priču, a zna se i zašto. Papirološki mnoga mehanizacija u Srbiji nije ni pokrivena kako treba, posebno oni koji su vozili, oni koji imaju mašine starije i od svog godišta, dakle više ne postoji papir po kome bi uopšte dokazali da je ta mašina takva kakva jeste. Što se tiče malinara,
Znate da su i dalje najzadovoljniji. Za 5. april je najavljen neki novi pregovor. Znate i da udruženja malinara su poprilično razjedinjena, ali zato se pokušava osnovati neka krovna organizacija poljoprivrednika Srbije koja bi se bavila svim tekućim prilikama, jer u suštini oni koji su nezadovoljni iznad Dunava i Save imaju jednu brigu, oni koji su ispod Dunava i Save imaju drugu brigu. Ovde su usitnjeni posedi, mnogo je teže organizovati proizvodnju, a gore je mnogo teže prodati to što se proizvede. U svakom slučaju jednim i drugima nije nikako lako. Kad se govori o setvi, i ovog ponedeljka biće više kompanija uključene u predstojeću setvu. Još uvek imate vremena da razmislite šta ćete, ali što se tiče knjiške podele kada treba da krenemo sa setvom, pre 15. aprila nikako, jer lepo vreme će se zadržati negde do srede četvrtka, onda nas očekuje kiša i pred vikend jedno zahlađenje, bukvalno duplo niža temperatura nego što je imamo danas i sutra. Kad govorimo o zaštiti voća, ove nedelje obavezno morate odraditi koliko još sutra. I kad se radi o koštičevom i kad se radi o jabučastom voću, ima poprilično problema. Oni koji nisu radili prvo prolećno prskanje, itekako će imati problem. A kad govorimo o malini, znamo da nisu rešeni problemi, ali će svakako biti iz Agrimatko grupe jedna lepa savjetodavna priča, proizvodnja maline i koliko i kako je treba đubriti. Za početak, eto da vam poželimo dobrodošlicu. U suštini se trudimo da imamo i tu neku lepšu stranu priče. Mnogo je priloga ovog ponedeljaka, stoga dobrodošli i naravno želimo da ostanete uz ovaj kanal i da nas odgledate do kraja emisije. Oni seju budućnost jako dugo, skoro vek i po, i u svakom slučaju na tržištu Srbije su prisutni poslednjih 15 godina. KVS kompanija, Ivan Mojsilović sa nama i ovog ponedeljka. Ivane, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Svakako ono što jeste, da kažemo na neki način, tema za razmišljanje, znaju već proizvođači, posebno oni kad govorimo o centralnoj Srbiji, mahom su to stočari. Oni do sada, bez obzira da li uzimaju zemlju pod zakup, da li su njihove parcele, znaju gde, šta i kako. Shodno vašem odabiru hibrida, ima ih prilično. Uvek volimo da izdvojimo neke, jer ne može svaki hibrid, posebno onaj koji treba u njega da se uloži, ne velja njega u svako zemljište posejati. Hibride, KVS ima tu široku paletu hibride i svaki hibrid je za sebe poseban. Da li on traži možda bolje zemljište, da li malo lošije, može da dobre, na nekim lošim može da da bolje rezultate. Sve zavisi od hibrida, lepo ste rekli, agrotehnike, pripreme, zatim kasnije godina kakva bude, ako imamo dovoljno padavina, onda se sve to anulira donekle i opet se izvuče neki maksimalan prinos. Ali, kao što smo rekli, KVS ima različite hibride za različite uslove proizvodnje, znači za dobre zemljišta, srednja zemljišta, lošija zemljišta, tako da, ajde, ja ću u ovoj našoj večerašnjoj priči da pomenem neke hibride gde oni daju najbolje rezultate. Kada pričamo o pojedinim hibridima, krenut ćemo ajde od najrodnije FAO grupe, od FAO 600 ovog puta, od hibrida koji se i najviše seju u centralnoj Srbiji i ovim, da kažemo, Raškom okrugu. Ja da pomenem jedan najnoviji prohibrid, to je jedna naša selekcija ovde rađena u Srbiji, to je hibrid Kleopatras, koga ćemo imati u ponudi, u prodaji, imaće ga u poljoprivrednim apotekama. Možda neće svuda u svakoj, ali zainteresovani proizvođači, ako budu tražili ovaj hibrid, slobodno neka ili pozovu mene ako ne mogu da nađu, ili kod svog prodavca, odnosno kupca, poljoprivrednog apotekara, mogu slobodno da naruče taj hibrid. Katalozi ili fleti su također u apotekama, znači tu su i kontakti, telefoni, tako da u svakom slučaju, bez obzira o kom gradu u Srbiji govorimo, uvek mogu da se obrate svom regionalnom menadžeru i da naruče ukoliko nema to što treba. Tako da hibrid je odličan, kažem, selekcija ovdje je rađena kod nas u Staroj Pazovi, naša selekciona stanica, hibrid rađen za naše uslove gajanja i dao je prošle i preprošle godine odlične rezultate. To je jedan od naših najrodnijih hibrida iz FAO 600 grupe, da kažemo, posle Kermesa, neka zamena za Kermes, ako možemo onako prostije da kažemo.
odlični rezultati u prinosu, prvenstveno u prinosu suvog zrna. Imali smo neretko prinose preko 13-14 tona, imali i preko 15 tona na pojedinim lokacijama. Znači, veoma rodan, ima tu težinu, masu zrna veliku, tako kad se meri, odnosno kad okrunimo kukuruz, kad izmerimo zrno od Kleopatrasa, mi tek tada vidimo koliko je to prinosan hibrid. Znači, može da se koristi za zrno, skidanje u zrnu, kombajniranje, jer brzo otpusti vlagu, nemamo problema kasnije sa viškom vlage. Odličan je za berbu u klipu, znači ta berba u klipu je veoma laka, lepo se bere u klipu, tako da je i to jedna povoljnost tog hibrida. Nema neko preveliko, odnosno mnogo robustno stablo, srednje veličine. Znači imamo lepu berbu što se tiče hibrida Kleopatras. Stay-green osobina, naravno jak korenov sistem, pogodan za gajanje na svim tipovima zemljišta, što je važno za naše terene, da možemo da ga sejemo u najboljim njivama i tu će dati fenomenalne rezultate. U nekim srednjim lošim zemljištima isto izvlači neki maksimum, tako da je neka moja preporuka sigurno za naše terene. Ovdje je hibrid Kleopatras iz FAO600 grupe. Ja mislim da to seme imaćemo jednu količinu semena Kleopatras tretirano sa semaforom po istoj ceni, znači ne podiže cenu semena taj tretman. Ja mislim da su mi jednom i napomenuli, ako je već cena ista, bolje da uzmu tretirano seme, jer mnogo toga je ove godine ostalo u zemljištu, jer nismo imali jaku zimu sa velikim minusima, da je to bilo dugotrajno, tako da ćemo imati veliki broj patogene štetočina, tako da valja bar seme zaštititi odmah. Naravno, to je isto jedna prednost. Posle Kleopatrasa moja preporuka jeste hibrid Consens, FAO600 isto grupa. On se već nekoliko godina i seje na našim terenima, ima ga kod naših proizvođača, već brzo se i širi jer je dobar hibrid. Veoma su zadovoljni proizvođači sa ovim hibridom iz FAO600 grupe. On se može koristiti kombinovano i za silažu, berbu u klipu i za zrno, jer ima dosta robustno stablo, guste listove, široke listove, isto jak korenov sistem, znači tolerantan izuzetno na poleganje. Ako dođe do nekih oluja, vetrova, nemamo problema sa poleganjem kod ovih hibrida. Izuzetno kvalitetan, krupni klipovi, što se sviđa našim proizvođačima ovdje, naročito u Srbiji, sa nekih 20 pa i preko 20 redi u klipu, sa dubokim, krupnim zrnom. Prinos je isto visoki, prošla godina jeste bila rodna, ali opet možemo da kažemo i rezultate od prošle godine koji su bili isto oko 14 tona suvog zrna kod ovog hibrida. Dosta su ga stočara koristili za silažu jer ima veliku količinu, znači taj odnos zelena masa zrno je odličan, ima dosta zrna, tako da imamo i kvalitetnu silažu. Ja sam juče, možemo da obavestimo naše proizvođače, radio analizu uzorka silaže u Institutu za krvno bilje u Kruševcu na hibrid Mikado i Consens i baš sam što kaže zadovoljan. Ajde, o Mikadu ćemo kasnije. Hibrid Consens se razlikuje od drugih silažnih hibrida isto po procentu proteina. Tu je, znači, KVS, ovi hibridi za silažu su nedostižni u tom delu, u proteinima, procentu proteina. Znači, Consens je imao oko 9% proteina, dok Mikado je imao 10% proteina, što znamo da procenat proteina u silaži se kreće negde oko 8%. Znači, to je jedna velika prednost proteina, da imamo veliku količinu proteina, jer to onda imamo i, što kaže, bolje rezultate u proizvodnji mleka, u tovu, odnosno proizvodnji mesa, tako da je to veoma važno i eto, čisto obaveštenje da su to odlični hibridi, kvalitetno zrno. Čim imamo tolike proteine, znači imamo kvalitet zrna kod hibrida, Consens hibrida, Mikado i znači preporuka za naše terene iz FAO600 posle Kleopatrasa ide Consens i za silažu i berba, klip, zrno. I treći hibrid, to je već poznati hibrid, samo ukratko, hibrid Kermes. I dalje daje odlične rezultate, koriste ga dosta za silažu, za berbu, klipu i zrnu kad je povoljna jesen. Veoma rodan hibrid, taj hektolitar
je izražen, težina, masa zrna. Pa jedan od lidera u KVS-u, ja bih rekla, jer i dugo godina traje i zaista ne treba puno pričati o njemu, samo napomenuti tu njegovu stay green osobinu, da ako ne iđe sušna godina, da kermes to dobro podnosi, neće lako da podgori i sigurniji nam je neki prinos kasnije do jeseni. To je bila ta FAO-600 grupa za silažu Mikado, prvenstveno jedan od najboljih naših silažnih hibrida, pa i u Srbiji. Odlikuje se tom visokom stabljikom, robustnim stablom, gustim listovima, stay green osobinom. Taj kvalitet silaže je veoma bitan, jer kod Mikada vidimo i po tim analizama da on ima čak 10% proteina, što je baš velika prednost. Može Mikado da se koristi i za berbu u klipu, to je jedna prednost silažnih hibrida, da ako nam ostane, ako imamo višak za silažu. Ili ako ne stignemo da isiliramo, tada svi siliraju, nema previše mašina, pa onda bude problem. Lepo i berbu, imamo odličan klip, lepo zrno, crveno zrno, hranjivo zrno, vidimo i po tim proteinima. Znači, to je za silažu. Od neke srednje FAO grupe sigurno 2 hibrida, vrlo kratko da pomenem klima kontrol grupu. Nikad se ne zna kakva će biti godina što se tiče klimatskih uslova, da li će biti suša, da li će biti manjka padovina ili tako dalje. Znamo da smo do 13. juna prošle godine vapili za kišom. Znači i setva je bila neverovatno loša. Sve je nekako bilo traljavo i onda od 13. juna smo ušli u kišni period koji je naneo ogromne probleme, a što se tiče kukuruza bilo ipak na kraju dobro. Na kraju jeste, nikad se ne zna, ali kažem, ta klima kontrol grupa je dobra jer ona eto, selektirana u tom pravcu da bude tolerantna na te stresne uslove, na visoke temperature, na manjak vlage, tako da ti hibridi imaju bolju oplodnju u tim uslovima, imaju stay green osobinu. Jednostavno prinosi kod tih hibrida su stabilni u tim stresnim godinama kad imamo. Tu je sigurno Kerbanis, FAO-500 grupa. Iako je to FAO-500 grupa, on može da ima i 20 redi u klipu. Znači, jedna odlika KVS-ovih hibrida jeste taj povećan broj redova, tako i kod Kerbanisa. 20 redova, duboko zrno, veliki broj zrna u klipu. To fino otpuštanje vlage kad imamo tešku godinu sa vlagom, recimo. Otpuštanje vlage, to su hibridi koji su maltene i namenjeni za kombajniranje u zrnu. Kerbanis, Kolumbaris vrlo lako i brzo otpuštaju vlagu na kraju vegetacije, tako da može bez problema da ide berba u zrnu. Kolumbaris FAO-400, isto samo malo raniji hibrid, negde 18 redi, brzi hibrid u porastu, odlično oplodnja jer je to klima kontrol. Prinosi su bili negde oko 13-14 tona isto i ovog hibrida prošle godine, tako da je to neka moja preporuka za te hibride iz FAO 400 i 500. Ono što, ajde da kažemo negde i da pomenemo, bez obzira što ćemo se još družiti tokom ove sezone, jeste i govorimo o stočarima, postrna setva je vrlo interesantna. Ja uvek se setim obrve dobrih domaćina. To također rade i naši ovčari. Tako da negde valja pomenuti i tu grupu sigurno. Pa evo, za neku postrnu setvu ili, ne daj Bože, ako dođe do nekih velikih kiša izliva, pa ne može da dođe, ne možemo da odradimo setvu na vreme. Tu idu hibridi iz ranih FAO grupa. Sigurno to je KVS 2370 iz FAO 270, koji je veoma brz, negde 106 dana dužina zrenja. Može da stigne bez problema i za berbu, naravno i za silažu, ima solidno veliku visinu stabla. Klip fleksibilan, iako je to rani hibrid, ako ima povoljne uslove, ako je dobro zemljište, dobra agrotehnika, on će izdužiti, povećat će klip, tako da imamo i tu prednost tog hibrida da ima taj fleksibilan klip. 3381 koji po ceni je veoma pristupačan, dosta povoljna cena na tržištu ovog hibrida. FAO 390, odličan hibrid
za berbu u zrnu, ajza u klip, jer neka prednost KVS-a jeste taj prilikom berbe u klipu da nema prevelikog osipanja zrna, što je jako dobro. Tako da drugi taj hibrid koji je dobar iz tih ranih V grupa jeste sigurno hibrid 3381 i samo da pomenem hibrid 4484, to je neki novi hibrid isto iz tih ranih V grupa koji će imati da se nađe na prodajnim mestima, odnosno u poljoprivrednim apotekama. Ono što jeste dobro da znam da vi u KVS-u svake godine iznenadite sa nekim akcijama. Ovo je dobro što je cena i tretiranog semena i netretiranog istovetna, ali je svakako preporuka proizvođačima, rekao smo malo pre, da odaberu da je tretirano seme, jer svakako će na taj način da zaštite na neki način upravo tu klijavo semena i svega onoga što može da se desi u zemljištu. Jeste i akcija sa brojem vreća i da ste negde neke cene korigovali za one koji će možda ići u penziju, tako da zaista dosta povoljnosti s obzirom da ova godina, kažu proizvođači, da u zavisnosti od njive, od parcele, da li je pod zakup, da li nije, da i hektar kukuruza ove godine košta oko 120.000, što je poprilično. Jeste, dosta treba uložiti ako hoćemo da odradimo dobru agrotehniku, da kupimo kvalitetno seme, skupo je đubrivo, gorivo naravno i to košta. Tako da KVS ima tu, lepo ste rekli, akciju, malo vaučera za proizvođače koji seju malo veću količinu, odnosno malo veći broj vreća od 8 pa 10 vreća. KVS može da da jednu vreću gratis na tu količinu preko vaučera, tako da malo da motivišete na neki način naše proizvođače i da kažemo da se jave ako ja ne mogu da stignem svuda, jer dosta je tu velikog terena, dosta ljudi, dosta proizvođača. Slobodno neka pozvu na telefon, ja ću da se javim, dogovorit ćemo da vidimo šta imaju za setvu i odobrit ćemo sigurno neku količinu gratisa za svakog proizvođača koji seje KVS hibride kukuruza. Ukoliko žele da dospeju na tržište, proizvođači koštičavog voća moraju da ispune jedan veoma važan uslov, a to je visok kvalitet plodova. To mogu postići samo uz pomoć adekvatne primene mera zaštite. Pre svega, od velike važnosti je pravilno određivanje momenta i kvalitet tretiranja, kao i dobar izbor sredstava za zaštitu bilja. Sa povećanjem temperature došlo je i do buđenja vegetacije, posebno kod breskve i nektarine, pa je sada bitno da se odreaguje na vreme. Neka preporuka proizvođačima u toku prethodne nedelje i u proteklih 10 dana bila je da uđu sa tretmanom, fungicidnim tretmanom, fungicidima na bazi bakra, kao što su Cupra Blau Cet Ultra ili Funguran OH. Tako da skrenem pažnju proizvođačima koji još nisu primenili preparate na bazi bakra, kako u breskvi i nektarini, tako u ostalom koštičavom voću, bio bi sad pravi moment da to urade, da slučajno ne bi zakasnili. Kada pričamo o breskvi i nektarini, tu imamo šarenolik i raznolik sortiment i tu uglavnom može da dođe do kretanja vegetacije u različitim stepenima, tako da proizvođači moraju biti tu oprezni i obavezno sprečiti rane infekcije od kovrđavosti lista breskve, koja je ujedno i najozbiljnija i najveća bolest koja se javlja u ovim zasadima. Osim kvalitetnih i pravovremenih tretmana, još su bitni i načini i doza njihove primene. Samo adekvatnom upotrebom sredstava za zaštitu breskve i nektarine može se sačuvati ceo rod. Imamo naš agrociran koji preporučujemo 3 kg po hektaru. To je nekako proizvod koji već godinama predstavlja jako dobro rešenje za ovaj problem. Pored njega tu su još silit, fungicid na bazi dodijena koji ima fantastično delovanje na niskim temperaturama, ima jako dobru otpornost na spiranje kišom i pored njega preporučujemo Fiestu. Što se tiče silita, količina primene je 2 litre po hektaru, a Fieste 1 kg po hektaru i u ovom periodu zaštiće fantastično svoje zasade od ove destruktivne bolesti. Kompanija Agromarket, pored već dobro poznatih pesticida i vodotopivih đubriva, ove godine će u svoju ponudu dodati i novi zemljišni herbicid. Definitivno naša uzdanica u godinama koja dolaze je novi zemljišni herbicid koji se koristi u soji Max 51. Svi smo upoznati sa činjenicom da imamo sve više i više rezistentnih korova,
a ovo je u stvari jedno idealno rešenje. Mi to zovemo prvi korak te antirezistentne strategije koja može da pomogne poljoprivrednicima da gaje soju kao i do sada na visokom nivou. Svi proizvođači u saradnji sa kompanijom Agromarket ne dobijaju samo kvalitetna sredstva za zaštitu bilja, već i savete njihove stručne službe na koju mogu da se oslone u bilo kom trenutku. Stručna služba Agromarketa je na terenu svakodnevno, jedan telefonski poziv ne košta ništa, a može puno da znači. U posljednje vreme mnogo je pitanja u vezi prihrane đubrivima za malinu. To je i razumljivo imajući u vidu ekspanziju gajenja ovog voća koji je zaštitni znak pojedinih krajeva u Srbiji, ali i države Srbije kao izvoznika. Kako je konkurencija po pitanju kvalitete i bezbednosti ploda sve veća, a kontrola oštrija, treba povesti računa o korišćenju unosa zaštite i prihrane u malinjacima. Zahvaljujući uravnoteženom sastavu jaramila kompleksnih đubriva, svaka granula je potpuno istog sastava, stoga usvajanje hraniva teče postepeno i precizno. Pored azota, fosfora i kalijuma, ova đubriva sadrže i mezo i mikroelemente kao što su kalcijum, magnezijum, sumpor, bor, mangan, cink. Program jara đubriva u malini je prilagođen uslovima sa navodnjavanjem ili bez navodnjavanja. Kakvu ulogu ima Srbija u svjetskoj proizvodnji maline, također u Evropi imamo Poljsku koja je veća u hektarima od Srbije, ali koja ima specifičnu proizvodnju jer se više pomjerila u pravcu maline za svježe tržište, a u Srbiji više težište treba ići na malinu koja je za prerađivačku industriju. Osim u Srbiji i Poljskoj, malina je također značajna postala kultura i u Bosni i Hercegovini, gdje je preko 2000 hektara malinjaka u ovom trenutku i tu su također i Kosovo sa nekih 600 do 800 hektara maline za koju možemo reći da je neka ozbiljnija proizvodnja. Imamo jako dobro iskustvo u malini. I u Poljskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini. Malina je bila kultura za koju se vezivalo kako će biti vrijeme, takav će biti rod. Međutim, danas je sve više malinjaka koji se zalivaju, što je dobro, gdje na manjoj površini postižemo veći prinos i bolji kvalitet. Međutim, postoji malina i dalje koja nije navodnjavana i koju nije moguće navodnjavati jer je to značajno ulaganje i to spada u infrastrukturno ulaganje, ali imamo malinu koja ima također i navodnjavanje. Za malinu koja se ne navodnjava, naš program sa visoko iskoristivim hranivima iz visoko kvalitetnih đubriva daje to da imamo veći rod za 50 do 80% u odnosu na standardnu primjenu klasičnih đubriva. Naš program u malini podrazumijeva primjenu od 600 do 900 kg po hektaru jaramila kompleksa, koji ima formulu 12, 11, 18, koji je na sulfatnoj osnovi, ne sadrži hlor i sadrži mikroelemente i magnezijum. Dodatno, treba da dodamo određenu količinu azota i kalcijuma radi postizanja bolje kvaliteta. To se radi u cvjetanju sa nitraborom od 250 do 400 kg po hektaru. I ukoliko nam je potrebno, zavisno od analize zemljišta, da dodamo kalijum, mi imamo Unika Plus, granulisani kalijum nitrat, kojim dodajemo još dodatnu količinu azota i dovoljnu količinu kalijuma za postizanje punog roda. Ako postoje problemi u ishrani sa mikroelementima zbog specifičnosti zemljišta, vrlo često je malina na jako plitkim zemljištima gdje taj horizont ne zadovoljava, ne može da zadovolji potrebe biljaka u hranima i to mi imamo Jaravita program kojim određene mikroelemente i također i kalcijum uz te mikroelemente možemo da damo preko lista. Program je vrlo jednostavan, znači imamo 3 faze unošenja đubriva, visoko iskoristiva đubriva koja se ne vezuju u zemljištu i koja malini, koja inače ima plitak korenov sistem, koja je specifična u ishrani, daje puni potencijal da daje rod i da da i kvalitet. Bitno je napomenuti da je veoma važno obezbediti hranjive elemente biljkama koji su stalno dostupni i u pravilnom odnosu. Sa jara đubrivima taj uslov je zadovoljen. Tokom razvoja i procesa proizvodnje jara đubriva, osim optimalnog odnosa hraniva, velika pažnja se posvećuje i ujednačenosti granula za kvalitetniju aplikaciju u polju. Kada je u malinjaku dostupno navodnjavanje, aplikacije su nešto malo drugačije. Kad je u pitanju malina koja se navodnjava, mi Jaramila kompleks dajemo u količini od 400 do 600 kg po hektaru, nitrabor
i Unika Plus dajemo u punoj količini kao što je dajemo i u ovoj malini koja nije navodnjavana, s tim što dio Jara Mila kompleksa koji nismo dali u startu možemo da zamijenimo sa kristalonima. Zavisno od toga kakva su zemljišta, za zemljišta sa visokim pH mi imamo kristalon acid koji reguliše taj visok pH i hranljivi rastvor vodotopivim đubrivima koji dajemo u visokom pH zemljišta obara taj pH na optimum, na 6,5. Uz kristalone možemo dodati dodatnu količinu kalcijum nitrata, kalijum nitrata ili magnezijumovih proizvoda da potpunimo ishranu biljke i da tu imamo optimum, tačno onoliko koliko treba. Bilo koji višak ili manjak proizvodi pad prinosa i pad kvaliteta. Samo optimum daje najbolji rezultat. Ukoliko smo ispoštovali program đubrenja i prihrane nakon berbe, nije neophodno raditi neke od tretmana ponovo. Međutim, ukoliko su izostale mere zaštite od bolesti štetočina, treba konsultovati struku. Malina je jednostavna kad je u pitanju isto primjena tih vodotopivih đubriva, ona kreće u proljeće. Nema potrebe da se rade posle berbe, jer kompleks koji smo primijenili u proljeće, Nitrabor i Unika plus kristaloni, daje dovoljnu rezervu da ona dođe do jeseni i da ishrani i lasare i da formira potencijal za sljedeću godinu. Ako vam kažem da u Poljskoj rezultati pokazuju da navodnjavani malinjaci imaju prinose i preko 25 tona po hektaru, a oni koji nisu navodnjavani su između 18 i 22 tone po hektaru. Ukoliko je izražena suša, naravno to je Božja volja, tu jednostavno mora doći do nekog pada prinosa i kvaliteta. Na ovim prostorima mi smo postigli vrhunsku saradnju sa odgajivačima, također i sa hladnjačarima gdje smo uspostavili taj sistem i pružanja stručne pomoći i Agrimat koji je jako prisutan na terenu i gdje za svaku njivu možemo da damo posebnu recepturu. Zavisno od toga kakva je analiza zemljišta i koje su potrebe usjeva za to dato zemljište, za tu datu sortu, za nadmorsku visinu i za uopšte tehnologiju koju poljoprivrednik ima. Problem ekspanzije širenja malinjaka nije u površinama, već u zbirnom prinosu i kvalitetu, koji je direktna posljedica strukture zemljišta. Naime, podaci govore da smo sa manjih površina dobijali veći rod. Struka ovakvo stanje dovodi u vezu i sa kvalitetom zemljišta i sadnicom maline koja ne trpi prvenstveno nepoželjnu pH vrednost, odnosno kiselo zemljište. Kvalitet i kvantitet roda se može poboljšati na više načina. Jedan od tih jeste i upravo prihrana o kojoj smo govorili. Pa upravo iz vašeg komentara koji ste pomenuli, ljudi su dosta skeptični i proizvodnja maline u zapadnoj Srbiji, terena koji ja pokrivam, ispred kompanije Agrimatko, puno zavisi od toga kakva je otkupna cena maline, što je apsolutno normalno. Znači, kad se tiče kvaliteta jarinih proizvoda, o tome smo puno puta govorili i tu nemam više šta posebno da kažem. Možda nešto što je jako bitno, treba skrenuti pažnju proizvođačima maline, a i ostalih kultura, da jarina đubriva ne menjaju strukturu zemljišta. Ne znam da li je to neko pomenuo, to je jedan vrlo bitan moment, znači ne dolazi do nekih ostataka teških metala, ne dolazi do zakišeljavanja zemljišta, iskorišćenost jarinih proizvoda preko 95%. Negde od 2010-2011. godine kada smo krenuli sa uvozom đubriva jara na teritoriji zapadne Srbije koju ja pokrivam, gdje se nalazi gro maline u zemlji Srbiji, znači da kažem da je to neki teren Dragačeva, Arilja, Požege, Ivanjice, sve više prisutna u Prijepolju, sve više prisutna u Novom Pazaru, sve više prisutna u podkopaoničkim selima, znači Brus, opština Brus i tako dalje. Ljudi sve više žele da ulože. Sad malo ih cena u toj celoj priči sputava, ali mi se nadamo da će se i to rešiti na neki način, da ljudi budu u prilici da mogu da rade sa kvalitetnim proizvodima. Priča koja je sigurno tačna, da znači počevši od 2010. odnosno 2011. godine, kažem kada smo krenuli sa distribucijom jare u Srbiji, ljudi su sigurno podigli svoje prinose po hektarima i do 50%. Neću da kažem i 100%, ali verujte mi da imam i takve informacije da su neki ljudi se hvalili, lične prijatelji imam s kojima sam
kućni prijatelji koji su brali recimo na 2000 dužnih metara ili prevedeno u neke are 50 ari, koji su brali 4,5-5 tona, sad beru 8-9 tona maline, zahvaljujući kompletnoj jarinoj paleti koju je moj kolega Steva Mesarević iz kompanije Jara i pomenuo. Znači, vrlo su to neki bitni momenti koje ljudi treba da prepoznaju i šta bih još imao da kažem proizvođačima kao jednu sugestiju da kažem, da ne treba da klonu duhom kada je jeftina malina. Znači, potpuno razumem priču, da kažem, cenovnu politiku otkupne cene maline i tako dalje, ali evo vidimo da u toku ove 2018. godine malina uopšte nije u nekoj očekivanoj kondiciji. Znači, kolege koji su na terenu, možda i više od mene, poljoprivredni proizvođači koji su veliki proizvođači, kažu da su vlastari loši, da su kratki, nemaju šta da vežu, ne očekuju neke velike prinose, ali će se to verovatno pokrepiti sa nekim novim površinama koje su iz godine u godinu sve veći na prostorima, pogotovo u zapadne Srbije. Do sada pričao je bilo vezano za priču poljoprivrednih proizvođača i za priču ishrane biljaka, odnosno jarine palete o kojoj danas govorimo, ali samo moram još nešto da kažem. Pošto ja, ispred kompanije Agrimatko, odnosno Jara, radim sa najvećim hladnjačarima možda i na Balkanskom poluostrvu. Evo, ja ću pomenuti neke od njih koji su vrlo verni kupci, vrlo veliki kupci kompanije Agrimatko, kao što je Stanić, kao što je Sirogojno Company, kao što je NS Export iz Pilatovića, kao što je Vlade Vulović iz Požege, kao što je Paun iz Prijanovića i da ne pomenjem dalje. Ljudi mi vraćaju povratne informacije da je zahvaljujući jarinoj paleti đubriva, znači podlačim, jarinoj paleti đubriva, pogotovo u jednom proizvodu koji se zove Jara Liva Nitrabor, koji je moj kolega, opet kažem Steva, pomenuo, koji ima 16% azota i 26% kalcijum nitrata. Znači, taj proizvod mi hvale, ti ljudi, i na to moramo da obratimo pažnju, jer ipak su oni ljudi koji predstavljaju prvo naš proizvod, da kažem malinu, odnosno zemlju Srbiju, zemlju porekla te maline, koja važi za najkvalitetniju malinu na svetu, bar tako pričaju, da ona ima nešto što druge nemaju, znači to je neka priča arome, neka priča ukusa i tako dalje, da zahvaljujući tom proizvodu koji se zove Nitrabor, vade i preko 90% rolenda. Znači preko 90% rolenda vade upravo zahvaljujući tom jarinom proizvodu koji daje taj plod maline da ima odličan koloritet, da ima, što je jako bitno, izuzetno dobru čvrstinu. Znači to je jako bitno kod maline, da prilikom skladištenja, zamrzavanja, prebiranja ne dođe do pucanja, pa onda ide u drugu klasu, pa ide u treću klasu, u takozvani blok, u takozvani griz i tako dalje. Znači, ako neko želi, a trebali bi ljudi da vode računa, ili nije to samo stvar ljudi koji prerađuju tu malinu i izvoze, treba i ljudi koji je proizvode da o tome vode računa, da i ovi ljudi to mogu da plasiraju što skuplje, verovatno će iza toga doći priča da i njima što više plate tu malinu koju su predali. Usevi u kojima su potrebljena jara đubriva su značajno otporniji na nepovoljne uslove gajenja, bolesti i štetočine. Izvorni je proizvod iz Norveške i najefikasnije je đubrivo na svim tipovima zemljišta, pa čak i na zaslanjenim zemljištima pri povišenim pH vrednostima i na zemljištima iscrpljenim višegodišnjom intenzivnom proizvodnjom. Treba istaći da količina i vrsta đubriva zavisi od plodnosti zemljišta, preduseva, izbora i namene sorte. Rezultat će biti vrhunski ukoliko se na vreme uradi i analiza zemljište. Na kraju treba reći da je Jara vodeća svetska hemijska kompanija koja se bavi proizvodnjom mineralnih đubriva, nudeći rješenja za celokupnu poljoprivrednu proizvodnju u pogledu ishrane biljaka. Jara je osnovana u Norveškoj 1905. Ima predstavništva u 50 zemalja sveta, a prodaje svoje proizvode u 150 zemalja u svetu. Zastupnik i distributer za Srbiju, Agrimatko. Vremenske prilike tokom jeseni i zime usled velikog nedostatka vlage doprinele su da pšenica bude u lošijem stanju u odnosu na prethodne sezone. Neophodno je uraditi tretman fungicidima kako bismo sačuvali potencijal prinosa koji trenutno imamo na poljima i iskoristiti ga na najbolji mogući način. Nemojte se dvoumiti da li da štitite pšenicu od bolesti ili ne, jer kada vidite simptome, tada je već kasno. Fungicid Čiroki predstavlja rješenje za miran san. 3 aktivne materije od kojih je Čiroki sačinjen obezbeđuju trostruku zaštitu od svih bolesti lista i stabla pšenice koje se mogu javiti u početnom periodu razvoja. Brzo usvajanje u biljku i odlična pokretljivost pružaju potpunu zaštitu u dužem vremenskom periodu.
Trostruka snaga za siguran prinos i miran san. Cherokee Syngenta. Najveća pretnja za proizvođače jabuke u ovom i predstojećem periodu je čađava krastavost jabuke Venturija, koja se usled kiše oslobađa iz opalog zaraženog lišća i lako može da inficira mlado lisno tkivo i plodove, što proizvođačima može da donese velike gubitke. Ispratili smo zimu i sneg koji su nas zadesili na početku ovog proleća. Usledile su dnevne temperature koje su prethodnih dana dostizale do 20 stepeni, nakon čega je došlo do napredovanja vegetacije u zasadima jabuke i u zavisnosti od sorte jabuka se nalazi u fenofazi mišjih ušiju i polako se kreće ka fenofazi zelenih buketića. Kako bi sprečili primarne infekcije u ovoj fenofazi, izuzetno je važno izvršiti hemijsku zaštitu pre kiše preventivnim fungicidom na bazi mankozeba Ditat M45 ili penkozeb u količini 2,5 kg po hektaru. Ukoliko dođe do nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno kiše, i ukoliko su proizvođači primorani da hemijski tretman rade nakon padavina, neophodno je da se preventivnom fungicidu doda fungicid kurativnog dejstva kako bi se infekcija, do koje je sigurno došlo u toku kiše, zaustavila. Za zaštitu od Venturije, Agromarket preporučuje fungicide Cormax i Pirus 400 SC. Količina primjene fungicida Cormax je 200 g po hektaru, dok se Pirus primenjuje u količini 1 litar po hektaru. Pored čađave krastavosti, zasadima preti i opasnost od pepelnice jabuke. Posebno osetljive su sorte Ajdered, Jonagol i svi zasadi gde mogu da se nađu prezimljujući stadijumi pepelnice u vidu belih mladara. U fenofazi jabuke mišije uši prvo dolazi do infekcije i zato je neophodno izvršiti na vreme njeno suzbijanje. Primjenom fungicida Karatan Gold u količini od 0,5 litara po hektaru sprečit ćemo pojavu pepelnice na mladom lišću, a kasnije širenje i na starije lišće. Preporuka za proizvođače kako bi bezbrižno proveli uskršnje praznike i pred sledeće najavljene kiše mirno spavali je bezbedna zaštita jabuke kombinacijom fungicida Ditan 2,5 kg po hektaru, Cormax u količini od 200 g po hektaru i Karatan Gold pola litre po hektaru. Samo oni koji dobro zaštite jabuke mogu da spavaju mirno, a proizvodi kompanije Agromarket su sa razlogom izbor najuspešnijih voćara. Uverite se i sami zašto je to baš tako. Stručna služba Agromarketa uvek je dostupna. Da biste ostvarili vrhunske prinose sa NS hibridima kukuruza, morate ispoštovati kompletnu agrotehničku meru. A kako i na koji način sve ovo da se uradi, reći će dr. Goran Bekavac, stručnjak sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, odeljenja za kukuruz. Doktore Bekavac, jedno vrlo teško i škakljivo pitanje, čini mi se, kada imamo prave hibride, kada imamo pravi sortiment. Kako da odaberem taj sortiment za moju njivu? Ovo jeste dobro pitanje i to je pitanje koje se na kraju uvek postavlja. Naime, izbor sortimenta je, kao što smo već rekli, jedna od najznačajnijih stavki u proizvodnji kukuruza. Ako uzmemo u obzir da na tržištu hibrida kukuruza u našoj zemlji imamo preko 30 semenskih kompanija, da se svake godine nudi oko 300 hibrida, vrlo je teško odlučiti se, jel tako? Ponuda je jako velika, a izbor treba da bude veoma konkretan. Međutim, ono što treba ljude da opredeljuje, to su svakako nekoliko faktora ili nekoliko činilaca. Prvo, ljudi treba da se rukovode iskustvima u proizvodnji. Da pogotovo ukoliko imaju velike parcele, da na gro parcela ide provereni sortiment.
a da se polako uvode svake godine novi sortiment. Jer definitivno novi sortiment ima svoje vrednosti i treba ga uvoditi zato što ćemo svake godine mi se susretati sa novim, sa boljim hibridima i oni moraju da nađu svoje mesto u proizvodnji. Ali kada pričamo o izboru sortimenta, vrlo često se ljude vode i navikama, pa vode se i cenom, jel tako? Vode se onime za šta im treba taj kukuruz. Da li će ga kombinirati u zrnu ili brati u klipu, da li im treba silažni kukuruz. Ili recimo razmišljaju o nekim novim svojstvima kao što je otpornost na herbicid, odnosno tolerantnost na herbicid. U svakom slučaju izbor je kompleksna stvar i moramo biti veoma obazrivi kada biramo sortiment. Ja ću ponoviti još jednom ono što je definitivna činjenica. Treba odabrati onaj sortiment za kojim smo sigurni da će na našim njivama dati najbolji odgovor i u dobroj i u manje povoljnoj godini. U dobroj godini kada imamo dobar raspored padavina, kada imamo dovoljno padavina, manje ili više, svi su to dobri hibridi. Međutim, u teškim godinama, u sušnim godinama, u godinama sa ekstremno visokim temperaturama, dolaze do izražaja samo oni najtolerantniji. I upravo u godinama koje su iza nas, a koje su bile veoma teške godine, kao što je bila 2012. pa 15. pa 17. naš sortiment je pokazao zaista svoju vrednost i praktično nije bilo ni jednog jedinog slučaja da su ljudi bili nezadovoljni rezultatima u proizvodnji. Mislim da je to dovoljan razlog da se ljudi upravo odluče za novosadske hibride jer su pokazali i stabilnost i adaptabilnost na sve ove faktore proizvodnje o kojima pričamo. Upravo ste spomenuli, doktore, hibride za nekoliko vrsta berbi ili žetve. Hibridi za zrno. Kako njih odabrati i zašto za zrno? Ako gledamo malo unazad, ako se vratimo malo u istoriju, ne moramo da idemo suviše daleko, bilo je otprilike komentara da je domaći sortiment kvalitetan, ali da nedovoljno brzo gubi vlagu. Sa promjenama u strukturi vlasništva zemljišta, sa ukrupnjavanjem gazdinstava, sve je više naglašena ta potreba da se kukuruz kombajnira u zrnu. Znate, sve manje radne snage na selu i sve manje onih proizvođača koji baš beru u klipu. Naravno, nije sve manje. I dalje je berba u klipu glavni vid berbe na teritoriji cele zemlje, ali pogotovo recimo u Vojvodini gdje imamo krupna imanja, krupne posede, uglavnom se kukuruz kombajnira ili žanje u zrnu. Sortiment koji je namenjen za ovakvu žetvu se razlikuje od onog koji je namenjen berbi u klipu. Znači, ovaj sortiment, osim visokog prinosa zrna, znači to je uslov broj 1, mora da ima brz gubitak vlage iz zrna nakon fiziološke zrelosti. A to je onaj moment kada se formira crni sloj. Znači, to je praktično sloj koji razvaja zrno od oklaska. Tu se formira jedan crni sloj. To je praktično kraj dotoka asimilativa u zrno i od tog momenta počinje prosto gubitak vlage iz zrna, odnosno sušenje. Da bi se što manje novca, ali i energije utrošilo na dosušivanje, sortiment za kombajniranje u zrnu mora da ima brz gubitak vlage iz zrna. Ja bih naveo tu jedan interesantan datum, odnosno godinu, jedan interesantan hibrid koji je praktično napravio preokret u našem sortimentu. Naime, 2010. godine nama je priznat hibrid NS 4051. To je bio hibrid koji je od svih kompanija koje su bile u testiranju tada, a sve su bile prisutne u testiranju, bio među prva 3 po prinosu zrna i istovremeno je imao najnižu vlagu u zrnu. Od tog momenta su došli na svet nekoliko novih hibrida. To su uglavnom FAO grupe između 300 i 450-500. Svi su ovi hibridi karakteristični po tome što osim vrhunskog prinosa imaju veoma dinamičan gubitak vlage iz zrna, što znači da zadovoljavaju ove kriterijume. Ako govorimo konkretno o hibridima koji pripadaju ovoj grupi, svakako na prvom mjestu bih stavio NS 3022, već jako dobro poznat hibrid i hibrid koji možemo slobodno da kažemo da se gaji u celoj Evropi, ali i šire. Tu je hibrid NS 3023, verovatno jedan od onih sa najvišim potencijalom za prinos za tu FAO grupu. On se praktično nalazi na prelazu između FAO grupe 300 i FAO grupe 400. Zatim tu je već pomenuti NS 4051
izuzetan hibrid sa brzim gubitkom vlage i zrna nakon fiziološke zrelosti i ono što je još interesantno kod ovog hibrida, on redovno formira od 18 do 20 redova zrna koje su malo bolje obojeni sa malo više pigmenata, znači veoma atraktivno zrno. Osim toga jedan novi 4024 koji tek uvodimo u proizvodnju i dolazimo polako do FAO grupe 500, to su već hibridi koji su namenjeni za kombinovanu upotrebu. Znači, u sušnim godinama ovi se hibridi kombiniraju bez ikakve potrebe, praktično bez potrebe za dosušivanjem, dok u vlažnim godinama ili u nekim prosječnim godinama ovo su hibridi koji se uglavnom beru u klipu. Spomenuli ste, doktore, tu kombinovanu berbu. Imate hibride za obe te varijante. Čemu se radi? Tako je. Naime, to su hibridi koje se praktično nalaze na prelazu između ove grupe koja je namenjena kombiniranju u zrnu i ove grupe koja je namenjena berbi u klipu. Zašto je to grupa za kombinovanu upotrebu? Pa zato što u sušnim godinama ili u jako toplim godinama, a imali smo ih, hvala Bogu, u prethodnom periodu, ovi hibridi se bez potrebe praktično za dosušivanjem mogu kombinirati u zrnu. I u tu grupu svakako spadaju NS5051, interesantan hibrid sa izuzetnim potencijalom za prinos, jedan novi NS5072, hibrid koji praktično tek dolazi u komercijalnu upotrebu i hibrid koji je registrovan kao hibrid FAO grupe 600, ali za njega kažemo da je to najraniji hibrid FAO grupe 600, to je NS6102. Ponovit ću, u sušnim, toplim godinama ovi hibridi se kombiniraju u zrnu bez potrebe za dodatnim dosušivanjem, dok u vlažnim godinama ili u godinama sa prosječnom količinom padavina, oni se uglavnom beru u klipu zato što formiraju izuzetno visok prinos, izuzetno krupan klip i pogodni su za i ovakav način berbe. Pomenuli ste berbu u klipu. Koje su to FAO grupe i koje hibride imate u ponudi? Vrlo često ljudi misle, pa sad ako ga nisam skinuo u zrnu, mogu da ga beremo u klipu i obrnuto, međutim ne. Osnovna razlika između ove dve grupe je ne samo dužina vegetacije, pa ovi hibridi za berbu u klipu po pravilu spadaju grupama od FAO 550-600 pa nadalje, nego je stvari u tome koliko su čvrsto postavljena zrna na klipu. Naime, kod ovih hibrida za berbu u klipu ne sme da dolazi do osipanja zrna na otkidačkim valjcima kombajna. Ukoliko se, recimo, hibrid namenjen kombiniranju zrnu bere klasičnim beračima, bit će jako mnogo osipanja i jako velikih gubitaka. Upravo zbog toga ovi su hibridi nešto drugčije konstitucije, drugčije sklopa, odnosno veze između zrna i oklaska i oni se beru u klipu bez ikakvih gubitaka na radnim elementima mašina. U tom smislu naša preporuka jeste nekoliko hibrida, tu su i oni stari dobro poznati kao što je 6010 ili 6030 i posebno jedan novi koji želimo sada da naglasimo, to je NS 6140. Bilo koji od ova tri hibrida da odaberemo ne možemo napraviti grešku. U pitanju su hibridi koji imaju izuzetan potencijal za prinos, hibridi kod kojih nema gubitaka na radnim elementima mašina i hibridi koji imaju veoma dobro, brzo sušenje u smeštajnim kapacitetima u toku zimskog perioda. Napomenut ću još jednu stvar, ovi hibridi koji se beru u klipu moraju da imaju dobru tolerantnost prema prouzrokovačima truleži kako se takav proces ne bi dešavao u toku zimskog perioda u čardacima, ambarima ili već gde ljudi skladište takav kukuruz. Doktore Bekovac, hvala što ste dali savjet našim poljoprivrednim proizvođačima da ostvare vrhunske prinose. Hvala vama na pozivu. Mnoge opasnosti prate proizvodnju jabuke, ali voćari dobro znaju da nedovoljno pouzdan koncept odbrane od gljive Venturi i Nekvalis, izazivača čađave pegavosti liste i krastavosti ploda, može da uništi celu sezonu. Zbog toga je za njih efikasna zaštita prioritet broj 1. Za prve tretmane
preporuka kompanije Syngenta je poznati i provereni preparat Horus 50 VG. Horus 50 VG je sistemični fungicid sa odličnim preventivnim i kurativnim delovanjem na prouzrokovača gljivične bolesti, čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke Venturina qualis. Primenjuje se od faze pojave prvih listića jabuke, takozvane fenofaze miših ušiju, pa do kraja precvetavanja. Horus 50 VG je preparat jedinstvenog načina delovanja. Izuzetno dobro se usvaja od strane biljaka, otporan je na ispiranje padavinama i 2 sata nakon primjene nema opasnosti ispiranja, tako da nema potrebe za nekim naknadnim tretmanima. Sistemičnost i kurativno svojstvo omogućuju zaustavljanje razvoja gljive i 48 sati nakon ostvarene infekcije, zahvaljujući kojoj proizvođači koji nisu obavili tretman na vreme usled kiše, vetra ili nekog drugog faktora da uspešno i efikasno zaštite svoje voćke i spreče nastanak bolesti. Ako nam nešto treba sigurnije, još čvršće što se tiče dužine posle infekcije, to nam je Skor. Od momenta zametanja plodova do faze plodova veličine oraha, upravo kada je plod najosjetljiviji na infekciju čađave kraslavosti, primenjen je preparat Skor. Doktore Zdravko, pa gde si čoveče? Ženi pričam da sam u kafani, švalerki da sam kod žene, a ja celu noć kombajniram KVS hibride. Šta? Nova generacija? Pa ja jedino da se razvedem ili švalerku da ostavim. KVS. Sejemo budućnost od 1856. Dobra setva za uspešan život. Evo tandema da korova nema. Chief Max se u pohod sprema. U jednom pakovanju svako je čuo Chief i Nikogan su idealan duo. Prskanje jedno dovoljno je vredno da se herbicidi zalepe iz prve i da od korova ne bude ni mrve. Kukuruzi se korova ne boje kad u Chief Maxu zajedno stoje Chief i Nikogan. Jedina potrebna linija odbrane kukuruza, Chief Max. Jer zemlja ne može sama Adama. Provereno, pristupačno, pouzdano. NS 4024, NS 5072, NSM. Mont Plus Terbis. Za nesmetan početak. Bez konkurencije u usevu kukuruza. Nesmetan početak je osnova uspeha. Mont Plus Terbis. Agromarket. Mont i Terbis za uspešan start kukuruza. Agromarket. Nama veruju. Provereno, pristupačno, pouzdano. NS 640 Ultra, NS 3/4 Ultra, NSM. Slavoles, tečno organsko đubrivo, povećava klijevo semena, snagu nicanja, masu zrna i prinos. Ja nikada ovako neću porasti, nikada! Slavoles proizvodi Agrunik. Poprilično govorimo u zadnje vreme o zadrugama. U Kniću uvek postoji, ajde da kažemo, neka reč više o tome. Upravo u priči koja sledi. Zatim morate pogledati i za dame šta oni kažu, šta oni predlažu. Naravno i ovog ponedjeljaka rekli smo na početku najave ove emisije da se i dalje bavimo setvom. U suštini pre polovine aprila ovde ona neće ni krenuti. Ono što definitivno znamo već ovog trenutka i koliko god da će vam kiša smetati krajem nedelje, verujte poljoprivrednicima neće, jer ukoliko ne bude ovih dana kiše, poprilično će biti teško za pojedine useve, jer vidimo da pšenica boluje i tekako boluje, tako da do kraja emisije pogledajte sve ono što smo u nastavku pripremili sa našim partnerima i kompanijama koje su tu da vam pomognu da lakše rešite svoje probleme. Vremenske prilike tokom jeseni i zime usled velikog nedostatka vlage doprinele su da pšenica bude u lošijem stanju u odnosu na prethodne sezone.
neophodno je uraditi tretman fungicidima kako bismo sačuvali potencijal prinosa koji trenutno imamo na poljima i iskoristiti ga na najbolji mogući način. Nemojte se dvoumiti da li da štitite pšenicu od bolesti ili ne, jer kada vidite simptome, tada je već kasno. Fungicid Čiroki predstavlja rješenje za miran san. 3 aktivne materije od kojih je Čiroki sačinjen obezbeđuju trostruku zaštitu od svih bolesti lista i stabla pšenice koje se mogu javiti u početnom periodu razvoja. Brzo usvajanje u biljku i odlična pokretljivost pružaju potpunu zaštitu u dužem vremenskom periodu. Trostruka snaga za siguran prinos i miran san. Čiroki Syngenta. Hibrid Kleopatras, FAO grupa 600, hibrid koji nam dolazi iz našeg naučno-istraživačkog centra u Staroj Pazovi i to je naš prvi hibrid koji je nastao upravo kao što sam pomenuo kao rezultat rada našeg istraživačkog razvojnog centra. Ono što bih naglasio za hibrid Kleopatras je to hibrid dvostruke namjene. Hibrid koji naši proizvođači mogu skidati u zrnu, ali također hibrid koji garantuje izuzetno laku berbu u klipu. Moderna arhitektura same biljke proizvođačima garantuje stabilnost prinosa. To je nešto što je jako bitno ako uzmemo prethodnu 2017. godinu kad je bila izuzetno loša s aspekta agroekoloških uslova i ovu 2018. za koju možemo tvrditi da je dobrim delom povoljna za gajenje kukuruza. Mogu slobodno naglasiti da je hibrid Kleopatras ove godine opravdao naše očekivanja, ali što je jako bitno i važnije, naravno, to su očekivanja naših proizvođača. Izuzetni rezultati su trenutno u proizvodnji, ali ono što očekujemo od ovog hibrida će u narednim godinama sigurno zauzeti svoje vodeće mjesto koje mu i pripada. Vremenske prilike koje su pratile ovu proizvodnu sezonu u poljoprivredi pogodovale su razvoju mnogih bolesti, bar kada su strna žita u pitanju. Ove godine bilo je neophodno primeniti adekvatne i blagovremene tretmane za suzbijanje prouzrokovača rđe, pepelnice i pegavosti lista. Proizvođači koji su svoje poverenje ukazali preparatima Bumper P i Zamir kompanije Adama, žetvu su završili veoma uspešno. Jedan od njih je i Nikola Bodrožić iz banatskog sela Vladimirovci, koji je itekako zadovoljan ovogodišnjim prinosom ječma. Nalazimo se na jednoj velikoj parceli sa usevom ječma, gde smo sada u fazi košenja. Ječam je za ovakve uslove vremenske lepo je rodio. Dugo godina sarađujemo sa Adamom, tako radili smo ga sa Bumperom. Sa Bumperom smo ga radili i imao je stvarno dosta bolesti, ali smo na vreme to odradili i uspelo je prskanje. Prinos je otprilike između 5 i 5,5 tona po hektaru. Uprkos brojnim bolestima koje su ove godine pratile proizvodnju strnih žita, naš domaćin je sa ovakvim prinosom visoko na lestvici po rezultatima kad je u pitanju ječam u Južnom Banatu. Dominirala je mrežasta pegavost koju je uspešno suzbio preparatom Bumper P kompanije Adama, dok je kasnije, na samom početku cvetanja, bilo neophodno primeniti Zamir, kako bi se sačuvalo žito od fuzarijuma sve do same žetve. Kad pričamo o Bumperu P, to je protektivni i eradiktivni preparat, visoko fleksibilan na temperature. Šta to znači? Aktivna materija prohloraz koja se nalazi u Bumperu P ima izuzetno širok spektar delovanja, odnosno u periodu vlatanja strnih žita temperature su izuzetno varijabilne i često idu ispod 12 stepeni. Jedino prohloraz je stabilan na tim temperaturama i poljoprivredni proizvođači se osjećaju sigurno i sigurni su da su njihova prskanja uspešna i da su njihovi usevi zaštićeni. Blagovremeno delovanje doprinelo je tome da nije bilo potrebe za trećim tretmanom, niti je bilo pojave rđe koja je pravila problem brojnim proizvođačima u ovom delu Vojvodine. Veliki problem je i fuzarioza klasa, protiv koje se uspešno izborio nezamenjivi Zamir iz palete kompanije Adama. Koliko je sama fuzarioza opasna govori činjenica da klas, odnosno zrno zaraženo fuzarijumom, se ne sme koristiti u ljudskoj i stočnoj ishrani, odnosno otkupljivači takvu pšenicu, ječam ili ostale strnine neće otkupljivati. Zamir je dvokomponentni preparat, sistemik, koji sadrži 2 aktivne materije i obe su izuzetno efikasne u borbi protiv fuzarioze klasa. Opet ta neka najvažnija stvar za poljoprivredne proizvođače u današnje vreme je sigurnost, sa Zamirom je dobijaju.
Doza primjene zamira po hektaru je litar uz neku prosječnu potrošnju vode između 240 i 260 litara. Ovaj segment je veoma važan jer su u tom periodu strna žita izuzetno bujna, pa sa manjim dozama vode tretmani neće biti u potpunosti uspešni. Dakle, kombinacijom preparata Bumper P i Zamir kompanije Adama, poljoprivredni proizvođači mogu biti sigurni da će ovaj već dobro poznati duo obezbediti najbolju zaštitu i pšenici i ječmu tokom čitave vegetacije. Jer zemlja ne može sama. Adama. Vremenske prilike tokom jeseni i zime usled velikog nedostatka vlage doprinele su da pšenica bude u lošijem stanju u odnosu na prethodne sezone. Neophodno je uraditi tretman fungicidima kako bismo sačuvali potencijal prinosa koji trenutno imamo na poljima i iskoristiti ga na najbolji mogući način. Nemojte se dvoumiti da li da štitite pšenicu od bolesti ili ne, jer kada vidite simptome, tada je već kasno. Fungicid Čiroki predstavlja rješenje za miran san. 3 aktivne materije od kojih je Čiroki sačinjen obezbeđuju trostruku zaštitu od svih bolesti lista i stabla pšenice koje se mogu javiti u početnom periodu razvoja. Brzo usvajanje u biljku i odlična pokretljivost pružaju potpunu zaštitu u dužem vremenskom periodu. Trostruka snaga za siguran prinos i miran san. Čiroki Syngenta. Da li zadrugarstvo može zadržati mlade na selu i vratiti staru slavu nekada moćnih sela je tema o kojoj valja razmišljati, jer će država i ove godine pomoći takvom poslu. O savremenom zadrugarstvu u našoj zemlji razgovaralo se na konferenciji u Kniću koja je organizovana u saradnji sa Pravnim, Ekonomskim i Agronomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu. Inače, Knić se može pohvaliti najvećim brojem registrovanih gazdinstava, što govori o njihovim daljim planovima. Svetsko tržište zahteva, svedoci smo svi da zahteva kvalitet, da zahteva pakovanje, da zahteva količine. Mi ovde u opštini Knić imamo usitnjene posede, imamo odlične klimatske uslove, kvalitetnu zemlju i mogućnost za navodnjavanje. I današnjom konferencijom želimo da pokrenemo tu priču u smislu praćenja struke. Jer bez učenja novih tehnologija, bez primjene novih tehnologija, bez struke nemamo budućnost. Nama je cilj i ideja da učenjem, edukacijom, primjerima dobre prakse na našim njivama opštine Knić proizvedemo kvalitet, da taj kvalitet spakujemo, da se kroz kvalitet poljoprivrednici sebe prepoznaju, onda je to sljedeći korak da uđemo u udruživanje kroz sistem zadruga da bismo sa količinama mogli prepoznatljivim proizvodima da izađemo na tržište. Uz klimatske pogodnosti, podrška stručnjaka i mogućnosti navodnjavanja doprinijeli su stvaranju novih povoljnih uslova za proizvodnju kvalitetnih proizvoda i šansu za plasman na domaće i inostrana tržišta. U Srbiji organizujemo stalna predavanja, stalne edukacije, posećujemo naše poljoprivredne gazdinstva u opštini Knić kojih imamo oko 4000 registrovanih. Samim tom edukacijom kroz nosioce poljoprivrednih gazdinstava posebno akcent stavimo na mlade ljude, mlade bračne parove i žene kao nosioci poljoprivrednih gazdinstava, da oni uz svoje ukućene koji su stariji, koji su iskusniji i mudriji, polako ulaze u papirologiju i mi svojim programima kroz opštinu Knić podržavamo poljoprivredna gazdinstava do nivoa korišćenja nacionalnih mera pri vladi Ministarstva poljoprivrede Vlade Republike Srbije. Onog momenta kad oni ojačaju da mogu da koriste nacionalne mere, samim tim se otvara prostor da bi mogli da koriste sredstva iz fondova Evropske unije kroz IPARD fondove. Tako je nastalo u drugoj polovini 2018. godine kao partner sa opštinom Knić ova ideja, gde je urađen projekat kompletne aplikacije koja je završena, a to je podsticaj mladih bračnih parova da ostanu na selu u smislu mehanizacije, stočarstva i svega ostalog. Pa zadrugarstvo je nešto što je u srpskom narodu od uvek bilo jednostavno praksa i nešto što je zaživjelo u još prošlom veku, dakle preprošlom u stvari, u 19. veku. Ali ono što je vrlo važno, zadrugarstvo je jedan vid koji je bio poprilično zapostavljen u posljednje vreme, dakle od početka tranzicije, tačnije od kraja 80. godina pa sve do danas i naravno zadrugarstvo kao nešto što treba da objedini proizvodnju
i promet i sve ono što ima veze sa plasmanom poljoprivrednih proizvoda i delimično konzumnih proizvoda, dakle oni koji se obrađuju u prvoj ili drugoj fazi, treba i tekako da pomogne kako boljem plasmanu, tako i boljem pozicioniranju poljoprivrednih proizvođača u ukupnoj privrednoj strukturi Srbije, a samim tim i jačanje sela, ostanka mladih na selu i sve ono što s tim u vezi ide. Namera je da se uz pomoć ministarstva i stručnjaka sa univerziteta uradi što više projekata za razvoj sela. Se priča o udruživanju, jer je to, što imamo tu tradiciju, je neminovnost da se udružimo i sama naš reljef i geografija to nalaže, tako da to značajno iz tog aspekta da udruženi kroz zadruge možemo da stvorimo jedan kontinuirani zadružni proizvod i da ga finaliziramo. Naravno, tu je značajna i pomoć države koja je, što kaže, pružila ruku. Mi smo tu da uradimo kvalitetne programe i da nastavimo dalje. Ono što je značajno da je vlada nastavila sa posticanjem zadrugarstva. U ovoj godini su odvojena sredstva nešto iznad 700 miliona dinara, znači tu je negde cifra se maltene poklapa sa 2018. Prema najavama ministra očekuje se da u prvom kvartalu izađe konkurs i da zadruge i zadrugari mogu da se jave na njega. Ako imamo zadrugu u ruralnim sredinama, ona će pokušati da zadrži mlade, jer to je jedno novo formirano radno mesto, a imaće mogućnost da proizvodu i preradi da svoje proizvode. Da su prave zadruge, znači prošle na konkursu, možemo se pohvaliti da one zadruge koje su dobile sredstva u 2017. da se opravdali to, da su u 2018. povećali proizvodnju, da imaju čak i svoje ulaganja. Sad pratimo, znači ove zadruge koje su tokom 2018. dobile sredstva, one polako kupuju opremu, što, da kažemo, od tog novca, znači, a nešto i sopstvenim sredstvima. Znači, imamo dve novoformirane složene zadruge, što je, da kažemo, novitet od prošle godine i ja očekujem da će Srbija krenuti pravim putem po pitanju zadrugarstva. Ja smatram da je zadrugarstvo kao model organizovanja zasnovan na ravnopravnosti, na međusobnom poštovanju i solidarnosti najcelishodniji način organizacije žena sa sela, zato što one pre svega, zato što nemaju registrovano domaćinstvo niti zemljište na svoje ime, one nemaju mogućnost da dižu kredite i da proširuju svoju proizvodnju. S druge strane, postoji jedan psihološki i kulturološki problem koji sam ja zapazila u svom terenskom istraživanju žena sa sela ovog regiona, a to je da je za njih karakteristično solo preduzetništvo. Organizacijom u zadruge one bi međusobno pomogle jedna drugoj i unapredile bi proizvodnju, što bi doprinelo osnaživanju i njihovih seoskih sredina i društva u celini. Očekivanja Ministarstva poljoprivrede su da će na kraju 2019. godine u Srbiji biti formirano još oko 500 zadruga. Poslednjih godina čini se da će stada ponovo da zabele naše pašnjake. U odnosu na krupna grla stoke, ovci i koze su sve interesantnije za uzgoj, naročito kod mladih proizvođača. Ova proizvodnja čak može biti i vrlo isplativa, posebno ako stočar ima mogućnost ispaše i otvorenog stada. Naravno, daleko smo od brojki koje su pre pola veka bile u ovoj državi, ali se čini ukoliko subvencije, cene i tržište budu stabilni, možemo očekivati sve više odgajivača. Da, taj trend je već unazad, da kažemo, 3-4 godine i to naravno zahvaljujući podsticajima od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, jer sada su povećali te podsticaje, da kažemo 7.000 po grlu, to nije malo, tako da se većina mladih, što je jako lepo i pozitivno, većina mladih ljudi opredeljuje za ovčarsku, odnosno kozarsku proizvodnju. I taj trend raste i evo, zadnjih godina to je baš u usponu. Imamo dosta proizvođača mladih koji su krenuli u tu proizvodnju jer smatraju da tu mogu da ostvare veći prihod nego recimo proizvodnja mleka u govedarskoj proizvodnji, pošto vidimo da mleko svake godine opada cena, tako da tu ljudi ne vide mlađi ljudi ne vide neku zaradu. To je pozitivno i lepo zato što imamo dosta, da kažemo, površina koje su zapuštene, sela odumiru. Znači to su sve
polja i zemljišta koja nisu obradiva, koja znači su zapuštena su, tako da je to koza i ovca su znači životinje koje su idealne za čišćenje takvih terena i za, da kažemo, đubrenje i za poboljšavanje znači kvaliteta zemljišta što se tiče takvih površina. Tako da je to trend koji ja smatram da će biti uspon ukoliko i ministarstvo bude podržalo ovu vrstu proizvodnje. Da podsjetimo od kada do kada mogu da podnose papire. Papirologija nam je negde najtanja strana. Možemo sve da proizvedemo s papirima, nikako u 21. veku sve dostupno, sve elektronski, opet moramo peške. Izašla je uredba i zna se koliki su podsticaji što se tiče ovčarske, govedarske, za tovnu junad i to sve. Papiri se podnose od 23. marta, završno sa 31. julom. Međutim, imamo još jedan period, znači to su za mlada grla koja se prvi put tele, jagnje ili jare, znači zahtevi se podnose do 31. januara. Tako da naši mladi proizvođači, a i oni budući, imaju mogućnosti da 2 puta u toku godine dobiju subvencije za svoja grla. Možemo da kažemo da je ove godine povećan broj grla, znači donja granica, što se ovčarske proizvodnje tiče, minimum je 30 umatičenih ovaca, za koze je to 10, a za marginalna područja, znači ovce 10 minimum, a koze 5 grla u stadu, naravno umatičenih. Ovčarenje je ipak aktuelno samo u pogledu mesa, odnosno proizvodnje mesa, jer za druge oblike ekonomije malo je prostora. Kada govorimo o kozarstvu, sve popularniji kozji proizvodi čine da sa 50 koza može lepo da se ekonomiše, naravno ukoliko sami spravljate sir. U svim drugim slučajevima otkup ovog mleka nije popularan, ali ni o cenama koje bi zadovoljile farmera. Naravno tu i zarada, koja bi sve ove ideje pretočila u jednu stvarnost. Poenta jeste da se radi i zaradi, a to se može postići modernizacijom i neprekidnom edukacijom samih farmera. Kada su strna žita u opasnosti, on dolazi da ih zaštiti. Temeljno suzbija i najopasnije korove, palamidu i prilepaču. Vaš vitez, Lancelot. Doktore Zdravko, pa gde si čoveče? Ženi pričam da sam u kafani, švalerki da sam kod žene, a ja celu noć kombajniram KVS hibride. Šta? Nova generacija? Pa ja jedino da se razvedem ili švalerku da ostavim. KVS. Sejemo budućnost od 1856. Dobra setva za uspešan život. Evo tandema da korova nema. Čif Max se u pohod sprema. U jednom pakovanju svako je čuo Čif i Nikogan su idealan duo. Prskanje jedno dovoljno je vredno da se herbicidi zalepe iz prve i da od korova ne bude ni mrve. Kukuruzi se korova ne boje kad u Čif Maxu zajedno stoje Čif i Nikogan. Jedina potrebna linija odbrane kukuruza, Čif Max. Jer zemlja ne može sama Adama. Provereno, pristupačno, pouzdano. NS 6140, NS 6102, NSM. Mont Plus Terbis. Za nesmetan početak. Bez konkurencije u usevu kukuruza. Nesmetan početak je osnova uspeha. Mont Plus Terbis. Agromarket. Nova kompanija Corteva sa svojim dobro poznatim brendovima. Otkrite široku paletu Pionir hibrida. Iskoristite snagu Pionir hibrida i ostvarite stabilne i visoke prinose. Maksimalna sigurnost i profit u svim vremenskim uslovima. Pionir. Kompanija Corteva još preporučuje herbicide Principal Plus, Mustang i Arigo. Mont i Terbis za uspešan start kukuruza. Agromarket. Nama veruju. Kamix je stigao.
Herbicid u kome proizvođači kukuruza oduvek maštaju. Moć dve izuzetne aktivne materije za sigurnost u ranom suzbijanju korova. Syngentino je jedinstveno rešenje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova posle setve, a pre nicanja ili nakon nicanja do trećeg lista kukuruza. Širok spektar i odlična kontrola korova uz izuzetnu selektivnost. Kamix, novo rešenje za čistu njivu od samog početka. Syngenta. Sa naših oranica naše žito. Sa naših farmi najkvalitetnije meso. Tradicija proizvodnje tajne naših predaka. Kvalitet i ukus za sva vremena. Kotlenik Promet, Lađevci. Adresa dobrog mesa. Provereno, pristupačno, pouzdano. NS 640 Ultra. NS 3/4 Ultra. NSM. Slavoles, tečno organsko đubrivo, povećava klijevo semena, snagu nicanja, masu zrna i prinos. Ja nikada ovako neću porasti, nikada! Slavoles proizvodi Agrunik. Efikasno protiv monilije i venturije. Koristi se Horus. Od kad koristim ovaj preparat, nema venturije. Zaštiti dobro i stata. Odlično delovanje na niskim temperaturama. Plodovi su izvanrednog kvaliteta. Horus Syngenta. I bilo bi to sve za ovaj ponedeljak. Bilo je možda nekome previše, nekome premalo. Ako imate sugestije, slobodno ih možete uputiti nama. Ukoliko imate želje, tu možemo samo zajednički da ih emitujemo, koje su vaše želje i koji su vaši problemi, ali sa druge strane, ako makar malo pomognemo u toj priči, bit ćemo zadovoljni. Do narednog ponedeljaka svakako uobičajeno sa novim temama, sa novim dilemama. Bili smo na Goliji, na Rudnu, posetili smo Dražiniće, posetili još neka sela, razgovarali sa ljudima šta rade, šta planiraju i da li su uspeli da naplate malinu prošle godine. Dakle, jedna od tema za naredni ponedeljak je upravo to. Govorit ćemo i o voćarstvu. Dakle, dovoljno razloga da i narednog ponedeljaka budete uz nas. Ono što ste propustili, repriza emisije sutra od 8 prepodne i od 17 popodnevni termin i naravno na portalu Naše selo. Na portalu možete vidjeti sve dnevne vesti, možete pogledati savete stručnjaka i naravno uputiti neko pitanje ukoliko imate problem. Mi sa savjetodavnim službama želimo i hoćemo da ga rešimo. Do narednog ponedeljaka, svako dobro i zdravi bili.